ade asana aken asama wacha uma na ha wanya mahene wa mahene ena nsem sisie ewo boko ontumi nka ho hwe se bia ya mfrɛ se wonfa na metum dia konya eno kyerɛ se yenkunkum ye ho nye de mbere pra ye ho sofo jentina konya obi back na so ntino ukumunya Bible ne say ai ebre be kɔ wie ya ai aman be sɔre aman so ahenni be sɔre ahenni ahiye so ena muza say na boku wom ene Jesus mu yi Bible ni from ko Israel go mo ka say na Israel na ba to tie me ni ko Israel mo say Israel na nkopon ba to me ba say Ghana na nkopon ni tie me ye Asantema UK ukuma pemo a apem beba ebujafo Asantema UK TV sini obo ba sempem atrase ya yensem abakose mamre ni amane ensem a wonte na hu ye no ye de brew me sure subscribe channel na share na fa comment ni bra like page no na yenko yeni ene ye bedi nkomo na no ma bi koso hu na hwedin ni abusa ye ho se e de ne timbasa ahini etumi wom na ahini etumi no ebi de bi achi lumba ba onyum bi osi ahemfu chine ye ya na ebi de bi achi enokre ahini ebi de bi achi ensem sisi ewo nkrofo kruso ye kai se ebre bi atwam ya na ene ne dom a wo boko esori ena abudu nso ne nkrofo sori ye ma kire mu nse bebre otumfo bowre mu no asan koda ni sisi asikusaase ne mampurisi fo so dia si ani dindindindin aboko eturo ne dimaya na asan na do otumfo anim asofu kofi o menchen na Jessica pa e o menchen yebedi asebe ho komo asofu papa Asantema UK ya hwefo ene adofo nyina da wasese yefro waba asofu de akoni se ye hwe ensem ekoso boko a usu se sa okun eto betumatwa na eto betumatwa ede ne bema to atwa okay me da se jabo ne akonya sonko a ode amame na mencha wahwefo nyina Asantema UK de nso monfa channel eni agro de meka ne se enipa subscribe na on share dwuma di back to a question no ene minya bere ene adaje menti etim bese mikasa mani pebi etim mebi ase okay erikan o se asundue betimi aba ho ana meboa ai o kan bible a o se na Yesu Kristo ka kire ye oba le se enipa fom de bitumi de enye ho but na hopon fom bi atumi de eye ho in John chapter 11 or kind 36 no eba na e ho bibia ni ho a ebesi wiase anye ni pere de ebeka asem bia so ni ho a esi wo wiase ye de sekan e na eka ye de etuo e na eka so onipa hu sa nyansa na obre bacho oti asesa one ade bia wo ye bia so a wa nwene ho ankwa achi no e ha adwene e de basa yo ene ntokwa ene awudie ni pokum ene eba na etia me ka sa ne se bokun se nsem yi in fact adintra ha aha adwene wo man mu kusase mampurusi wei e de wo ha na ma de den eba on se anuntina ya da bia me ka se tro no se yemfa adidi mu de ni de den ese no agabo oman bi o wiase bia no ye wo empanifo wo oman ni mu a ye wo ba ko bi e wo special se asem sise dan a wo de den ekodan no nti ya hwa de oba Kristo sumu a e de se dan a ye kodan Kristo uko nkramosumu a e de se dan a ye kodan Muhammad
wakmia den ama ye ukọ na nanu sumusu a na uba yaka mamu hanuma e den ya ye ka konfonachi so sa e de den esi ni so now oman bia ye ni titire e won bia no oman ne oman we fa chem oman bia titire enimu no enye oman enu tira da bia me ka kire emrante bi se Kevin Taylor se okasa na odi atemu a onya botere na panyina wo wiem no ebia na ofi o ja se otimi kasa ma ebi tie ewura enso so oman no edeni a ye woni pa bi o sononko ye den e wo mu so eni se o kasa opportunity bi onya ebia TV so awote ene ajabo wada ro meti ei na manya chance etimi akasa de me pa ayesa emfa so dwenye den emfa ma yewura aye northern region sensem na hyase ebi twem se de wode start na de eto dwa no ema otufo ko sa tam no na yakofo tam ama abodofo ni ade asonyafo yebi eya na amafo ho mesere ebi so na fo betimi afatuo obi abeda na sisi ahwe ayi a okoboko a abusuan baako ena ye guide wo baako ye guide wo enso mu da na wo so ka wo ho a enti na make say asojafo entimi solve problem no a police for entimi solve problem no esa say o mani penifo akwa politician enti o mutimi solve because babia baako bebe gina bia no e be ka say we party we fantina IC na sese problem abeto se mama keka simbi tisi ano so akwa yasem afa kusasifo no good yes on say enti ye behia panyini a obi afere no panyini a yebu no panyini a yesuru no panyini a okasa a omanfo be de ebiti ena se aye bi da e wo ho a yankofa kai dabi ana so nipa o masemi enkonko penkantie so hu sa because on aye bi da eden e wo ho ye hwe mu so ekomu no ye hu se ye wura otumfo ye bondia na yakoto ene se ye wura enhwe na ensisezi den emra boko in fact o hwe kwan a ye wura efa so wode eye guidelines na beto kwan a obafa so edi asem no ye se endigie ama na nse mrante ni kwa abasa ye wura pedi nipa okasa mbede ebeti so mo sa de tie mi di boys bi ho yawo ene mrante bi ho yawo a omu sori a mu dum no si otufo no mu di natam e no mu kan kwasa sem bi mo yere epe adaya otufo makuma se etan otufo makuma se etan ba cho otufo so wonye water bay otufo wonye light bay na ona mpra kuma otufo wonye tax ana ona mpenti otufo ne mpenti kuma se amontre ana otufo ne mpenti obi ada ho ano ya na nkofunu bi ho ho edura bi a ya na me ka se nipa bi wa ni na adwena ka se kuta no adwenwe no ya na egu ona de de ne enye full one e half odika ene bi so de e quarter asante hini te manhia oya asantefo nyina hene onye kuma se hini o ena mo se bibi di mayor KMA ena mo se regional minister eti regional minister no ho no eni mayor no ho no enti ma kuma se ante otufo na mfa praye otufo nya sa domahene ananse wanko ayi se kwa wo se hina a won da gata ho titi a onde ka be fa no am danfo bi ko tiri se na ebe na wode bwannem manfo ana titi gata by example na me chese otumfo ye ya asantefo ye hwe ma otumfo nkuta pitch I can say we say rake krema ni nkuta na kampeso abeso shabu wo so opaje ni du ebeji ni du na ka mbese me ka se misi wasem so o se asem si sunyan a obi e ka asem na
ye de fra ban uko cape na asem si wo ye mfre cape ni say alidina nana woti cape ogama hene ansese cape ye to esa fra ban asem si nkran ya yanka say gama nchemaye ye to esa fra ban enso Kumasi nkwa de Ashanti region nkwa de bibi ko say otunfo anyi ni e wona say nyansa say o kan enim because Asante hene ye woro otunfo enje tax emfa ye ntua pe nya de emfa ma no o ti ase enti I was say on na tua bi kura mama enti I was say omanfo ni pa tim no hunu say I was say one otunfo e bon ho ban I was say eboli na hie ho ban I was say eboli din ho den e ban ene say oman bia was say nya nipatitiri bi omu a say asem si oman ni mu a be kwa de akonda no so ko bi se mo ebusia pani yes na say brand de obie ni mefo what you say from head to toe obie do be made e from sa emwo mase wo kina bi no say asem na ajabo enye enenko na asem beto ato obi o ebi na ato bokofo atuma mprusi ni krusifo anamboa na o kina onu de beto no so on sa enti ye be sere se omu hwe mu kasa na omu na moto ye kaka kemitela o papa on yes na so ba ga na ha ana ba ko no ahono a on yes so ba soja fu ko garden say yes na wode nim krasi enso bible say oye nye konim be den ebete o kum tro mu no dwa sasadro de man fa mu su yonko enko eti jabo asunjo ba boko yewura asore se ana mperifo boni din se onko tenase na onhwe asem ne nka de ye besere yiye nuanu ma boko mi yipa e de se ye nia mo so e wa so hwe asem ba yemfa aba na ekun asem ba yemfa sekan na ekun asem ba yemfa tu na ekun nya abrofo mu di tu okun o ja se abrofo de sekan ye den ekun by yen before there ye de kasa ye de yempanifo ye respect yempanifo ka etie so on sa enti asundue e baba on se e be mbeka cho se sampa de koso nyina no afuwe enko na we e be di yeah okay mbeka cho se enema na nadom ahene ne mo mkeka ka ho eye nyina no enkosi aga samba jafra ebedi mkuni jafra sasa mi fra na eso onu ni wo otu kwan case ni ba ye trend yes what you say enti asundwe baba mo ye wura sisi asema masema e bokoro pafa san be sunka se asoja fodo mo hujima e be sei aba na hujima e be sei se on se soja for de o mu koduro sisi e be tututu e be tu e na otubo mi busu ani a mesusu mtuma mesu ntwema ho a on to kwan sa na e de baba se enya onimdifu nyansafo trase afru akasa boko asundwe se ya yo kan no bitwa no kre ba mi mom de skim si hu boko no de me nyi ntumi se bitwa twa sisi o betwa na omunye dipa na me buza se e de na bitwa kan krofo bi adwene se yenko hu otumfo se etu no mu tu aboa ma sa basabasa nyina tu twa on se o man no kre na me kan di na o kan no kre so a na e ba ko se ko na me se o yesi yamfa ne se amammo ikura e kwa se o kan no kre se amammo ni se na e kwa so ye NDC o kan se na e kwa so ye MPP ti pe no kre de e kan ba no kre pa e wo wi ase pa o mai mu ni se asemusi na se ye penipa ba ko betimi aka ma sundua ba uyi otumfo efiri mu a enyi so sa akunya ne bebre ne wo ho but ye pa kunya esu na ye kese na aman he na hye na se edo so a ye otumfo ono nso so na enidi na watimi ene abrofo adi nkomo ama ye disika tutu die di abra oman no na pacho ono kasa ne ma ene nananom ene oboku onu sa enti boku de enfie ye wura fie no boku na aba ne wo nyina ye onuanom enti sa asem kire so a enti me cho say
panyin ofi a eye onu se ebre bi ababa kwasem bi a ebeto ho se ohene bi a na ntim odene ebetena aso na ohene no ehye mra se obi ankum na abrewa a ofi go ohene gidi se abrewa emrewa na ma ohawa yeden aba o man so asante kura bu be sa bro na be yi se no kwasem ni eno kore obi ankum na abrewa e ofie nanso abrantie bi ni oni aba de o ma bro na hwe mu ebra o ma no papa de wuye mu nkora bi mu ja bro na de ekosi ohiri kato se opese ne hu ye hu chen obi a owi ase nti na nakopɛ emom ko wirem ko pɛ sebo na jata de enwoma de brɛ so mafam pam atanta na de ehye nana e da pama na wi edi be 2 weeks afi na go atare ya ngro akano video nana kro ye ya o ma ekum memrafo yi afi wole to just obi a onim nyansa na obetimi ama ya woro adena de afi no omo ye na na ewu baby na na adu no na sa to so na be de we na abrante ne ababa boy e ko yire baby mo de wona na de akosi nko kan na cho so we na fitu abi mon fa ankre offense no ko nsu na ankre no endeda na no de eboro mfa na nye de enchi na nsa munyi na nye de ampa ne ampa emrante ba be ye se ne na o mu kire mu na ho ade ato ei na mu de mu firi mfa wa na ti mu kire mu anya nsa wi e ko ya sa abro do ku ya ona kire abro na isi nku mu nyina enti mbenefo ka se panyin ofie a eye dabo ma sem nyina ne se yewura be ka asem no ama ebeje wonsem asundwie dede ekosu grigri na I'm telling you afu enko na wie no na asundwie aba na Jessica pa ona ka asundwie beba sampa sisi di wose boko asundwie beba ho se eba se ye ya santifo na ye tise bibi se atoa ma ye hene pemso si etua bibie wa se wo ya santini ana se na hosie wo okay on se yewura otumfo enye asante fo nko ahene me se wo ya santini se se oyeye hene me ka be si asem so obi o wa santiman bia ete se di bi se ya hye ya ahonwa ho a ena manage se mi asantini na yewura so asantini na nyame ayadom na yetutu ye ni nyina no ono ni nipa ba ko a yegidi se obamu a asundwi be ne beba me dem pa boy den eta na chi makuma mu mani je so za ena asantima so ni ye den eji yes nana on se ensem a ye ka ntokwa a ye kan ya ye bobo so nyina ye nananom nkonwasem wo enti se nkonwasem wo kan wo anka de ya wo ye no anye ne enti de ya ne abre a ye ka se baabi wo ho a baabi no kre de mfa nto se anye sa de esi boko no ebitu esi baabi a o se ye usase mampusi asase wo no ko nkonwa wo no ko we si kro ne dia de ne be ne dia bakosem be kire no sese we so bakosem kire ne sese ena de ntokwa be enti ba ko bakosem ye kama ba ko de anye ena bia ohini bi nsu a wanwene daache ade a wo yeto ho no ama sese yi no we ni bi enti se base ye ka ahensem se ye te asem bi ne ye ka ne nipa bi ne ye pela tem bi nyesa bak no ma bi ye ko no de ekosuma de ekosampa de eko fiapre de eko sekwa de eko ka se nkronkron aka no beduni na sofo nyina no ne nyina bom tuabodom no nyina wo hwe ya betimi de sanse wo esi ni biaba ne nyina ne se ye pese no kre kan ni baby yes enti obi anu das be do tuvo no no kre kan ni baby on se entina me ka se e wo se ye nya nipa bi a o man no nyina nipa we die
asem twere so a na okusu frɛ na ɔje so ma cho se ma wa ta se na mpanifo so tena ase no ana me ka se ayi bi da wa ye komisa o se okuma ni mi so nipa so nipa oye den wa che nam da ona se nam no ba fia na nso no ana wo wie yeah what you say sir na bonti ye wo tunfo de in fact mani age say enye say ebia ye cabalistic debi na emu no mpanifo say ba bia de da no so wan fa to a efirito na de ni die se no so de ni die de ema no nti yewura ye da mpanifo ase say o man yi otunfo onko na onhwe na asundwenye de emra se ba me say ode na tenari no to ho say kwan a mefa so me di asem ni no in fact you say papa no a man of wisdom na yemo mpa internet na onya enkwatenten ya hoden de entrance na ontimi mboa oman na oman ntimi fa na papa de ono asundwe ko a o se se ade baaye no enya santrem ne baaye o enso ya frɛ no a okweka it's all to doma na to go ba park so a now condemn wo hina na so the viewers and also the pay trending na ni gase ma wa oh yes se baaye amodi enti o kra so aban na aba ndc baaye o so aban na you know say ndc na aye o so aban na aba so bad ye dre no otumfo ni afrɛ so wonko ene doma ayi no to on so ringo enti lumba no na oboye no o se edu gabomu a yes ena ehunu yes o hene panyi ana se ehunu hene so sa no na emde pa jabo ni ehunu bema ya himfitire ya na pdp achi otumfo na we say tutu maza ye be copyright ba chi oh sa o de what no so we boa se usuru eti ajambo yam da nyakopon ase in fact yewura de se ya nya wahene bi sei ama na metana se wa santimen ama na hwe ono adaba ko a em den se enya santimen kan kronkwa se oman no ekekire ene ni yiyo ina sundwie enti no ede o na je bosiama Ghana yes otumfo na je bosiama Ghana o to do ma wo kwosere ska wa America ena ya ekra about mi na konta chief na musu abaso yes on say o peni pa ba ko a respect ni pa chief na but pon ho modern na da bia se nyama no say ewade nkoso ne de antu ni nkondem because oye ohene ba ko a obetana eye oman mu a o make sure say asundwie eba ba oman no for ne entem on say bere bia shofu bi kwahye nkom a ayi nkomofo ejiga say okwahye nkom say ayi bi chief man beru a afei boys jiga say ne e be shana so na chief man kasa say so on say case na koso bokuru nyina no penifo nyina mo duma underground right omonye de enkasa nti ye beda penifo de ase na ya da yewura so ase ene ahemfo a eka ho a mo boa yewura ama asem di na de akoyi no ya da omo nyina ase ye nyina de ntia ye nyina wan say asundwie ba boko a asundwie ba mampusi asundwie ba enfambi kusa sa ya ye no nyina na atena so sa ebeboa ama adwadie ni business akoso ese ahokyere ba oba wo ana kan ko kan ma na ahokyere ma ho sei ahokyere ba wo eti na o so no mutumofu mama kazi ne brem kusa asefo ne mampuisifo yesere mo mutumofu na konya e de nipa ba pele bi wo ye den nipa ba pele bi ana obi bedi akonya eno kire se ye kunkum ye honye de mbere pra ye ho sofo Gentina konya obi back na so ntino ukumunya na so de ntira twa konkron so ka se brebe ko wi ahini be sori ahini yesu nyamo asa mo ka yi twa konkron ka sa ahini be sori ahini so ma jo obo bakudi na se boko yo hini me ba twa obo bakudi ena mche se etian kama de ntina o to ya hani babu ne kama hwan on kama no o kama hwan o mo di ba twa o kama ya ka asem ye mo odi na o jama ho ba twa me kama asem akuti na mebo odi okay na so mo pass me ye jama ho papa da binya sra jema ho o ye sofo na wo babu ne se
Ebre be kwa wi ya. Aye. Aman be sori aman so. Aye. Ahinye be sori ahinye. Ahinye so aye. Mo fra so den fo be ba. Aye. Normal bebre ka. Aha. Ena muza say. Na boku wom. Ena Jesus mu yi Bible ni from ko Israel. Go for ka say na Israel na Ba ko. to ti me. Aha. Ni ko Israel. Mo say Israel na ko. Ba to me ba. Say Ghana na ko ni. Tie me ye. Aha. Ghana na ko pon. De tene say. On say ye twro ade. Based on sample ni. Ah. Me na akoso ncha oso nyame. Okwa sorry. Ne nkwa na nyina wo so nyam. Kopon. Etimi so metu am boss say me na akoso ncha nyam. Kopon. Ye bone. Macho o ti ase nza. Se ye ka se ahman ba sori ahman so, hini ba sori hini so a. Ye nka se bokofo. Ibacho mampon so ye hini. O ti ase. Ene se o ka sa na support do ma. Adila ina. Se o ka sa support do ma. Ene se. Se do ma hini so sorry. Wa sorry do ma hini Bible no e boyi di. Bible mo ni ye nka ma nti una wa kasa brede ama ho so enya wa. Ya kama enze se ahini so wa obi ankon eno so e. Etinya wo na wo match na ide abababamo. Ntinya bokofo na match na. Dabi enyo mu a. Enfo mo ho kura kura macho enye ma ho mesrewo. Bokofo we die. Enye ma ho. Na de America ne se ejambo. Ya nwene nchirima ho dachi. Ya nwene dachi. Ya nwene ye yire no ho. Ya nwene ema ho. Ya nwene mofra ho. Enu ya sem no we bia we be ma ho odin. Ebi onpo de wo di eduro. Ya tutu anto. Na we rezo e. This is man dwane o. O dwane. Na wo da tena o man a ekun wo mu. E be na buntu aba ho. Ha? Beda na yes 24-hour economy no e plan aba ho. Na me bisa we do man ni so yo man hini. Ade na se we be on tun fa na ndu. O se asem no e ma wa cha ndu enku. Ana. Ade asa na aken. Asem ma wa cha o ma na ha. Wanya man hini. Wa ma hini. Ena nsem sisie e wo boko. O ntumi nka ho we. Se bia ye mfre so mfa na metum. Bi o ye ma hini. Ah. Wo so ere. Bi o ye ma hini. Ah, ndi ama hini ni nyina ase. Asa trofo. Na kasa me mo hawo. Ade ndra. Ah. Na so o kan. O se o nyanya se bia ka o se wo ye ma hini. One so ye man hini o me mfre ne man hini o. Na ka do man hini. Ah, na se do man hini na so ye man hini. Oh, ya man hini o do man hini. Ah, je say man hini no na Do man hini ne o ka se tia o tufo ne asante no. Ena man hini no we. Man hini de minye hunu no. Nti man hini eni do ma. Me de minim. Ona wo declare na se. O minim se man hini o. Na man hini no ne do ma hini. Sa. Ah, ono ne do ma hini. Ba asem ne se asem bi wo e ba ye de benifo na e ka. Nimdifo. Ye de nimdifo. Ena de benifo so ye de e ka. Obu ano ya kola so na adwene mu to o nimdie. E wo musa entra me ka se ye ka se panina nkyere se obi a wanya mfi amna 100 years. Nti ye ko ayi video no. Benifo mo ni party but imagine na ye di asem. So sa nti ye ka se panina ye obi a enipa nyina adwade atum ye hwe osu ni oban se osi ye on. Sa asem si na se ye be frɛ wa ya ejina ha osi ye on emi pa wo idea bi a obetimi ya de abemboa na enso so ebi onima bi records bi a wa ya de ato atwi nipa de ekọ echi esa ema ya ma wo na so Na je se sisi o se amanfo sache o wadwe. serious Nimdifo fo nimdie anyimwa. emwo man Nyansa fo nyansa amwa. emwo man Ayenfo fo ahindie boa. ahini akwa de Ayenfo fo mo man semwa na parliament o se hene fo no. Omo so fo die boa na o man ntumpo. aja boy ka se nka kane no wo hene a ka wo ba na ka da Ye bugu fa so. ene na se amanfa toto ahensem no de as Na o hene betra bon tre ko rinsa. Bede na me tia bon tre rinsa na se o hene so betra bon tre rinsa. Bede na ha? Wa hene bia nsa wanti. Okay. Wa hene bia na wo so rinsa wanti. Abuzi ayi besia. Ada ntina mo so nsa Boko. we asa ma me pesa enwa info den was Sa. ai me pesa kwa Nti ya me fa video ni mechire. awo hina wono musa e wa wanti o tiri de say at least we panyi wo twa mi kwa na e bia ni fie ba bi wono Me say
Me fa video no bi Bible says sacrifice or him kwa enmosa. Enti me fa video no bi me kire o. Fa me kire. Okay. Me hu majedi. Me hu ba entro na wutwa. Se do ma hene no nsa bontene. Me o se no ka do ma hene. Na bi so hene. On ka se do ma hene o. Se wo hene bia ono na wona me hu. Ati wo ho se do ma hene no nsa. Na hu we video no. Me na bi. O wona ya ta nan TV social media. Me hu yi. Twa na no. Esi ho ni disposal. Ona se si wo dia say so no me ya. O ba hai. Na invite so the sisi and I'm this you see her. Me sure say ndey. O se o di so e go na wo de e decorate wo. Oh, there be in fact. The sit tables with yes nchen. Na better na who's on. Me tio. Me say, who say na atem je asena. Oh, man. What dey social media me nkasa ntenten to dey fa wo abi hu na wo hu de obeka fa. Abusi asofo Kofi na le Jessica pa na ene netwe nkoma won timase. Me nso me ntena ase da fi se de mehunu no. Ono nso ntisa. Ena ye kan sem so ye bokon sensem. Na ne ebusa se bokon sensem du de den no. Pani si du de dan ye be ma. Du de dina ene ye be ma. Ane suro nipa da ho. A wono no da bia wonim nkrante echi. O chi nkusie na moku amaye. Na ba ko du ba bia se nkofre ka da bi. Da be no be ka da bia ko tu fre wa ko pe na ma ba fi. Ba ye tumfo ne afre no. Se ni nim de ni nyansa o di bu asante. Ya peja asante ma asante anya kese fefefe no. Na da roma o mesom na wo mo amaboko nsensem no. Fi se abapam wa kam na twa e na asa ba obemu a ebe nyo hini bia na yefre no yefre o hini bia hini ba ko pe otufo se twa bi o asante mira akoko anim nkundi o ma ono e na yefre no se wo mra na o mefasem no nsisi maso ntwebra abusa ye fancy ya subscribe channel na share for comment bra like page no asante you kiti o boba sempre mo ene na Jessica pa ene twinko na je yes sorry Jacob ela papa wu no a anu a what's that by 26 date ne 7th June 7 June ya ye ura me June ya me June ye fast na okay di kan e wo sume insian okay 7th and 8th di we de besere me number no me fa tun ya 0247 515044 number no momo number no esanso WhatsApp number ti obi a wontumi mbayi wontumi bia on sa body and na fe so me de bia me family mo jam family mo ayam bible ti mo ja no wa obi aba mo di ni mu ara mo jan de e so sane de bia o buy do dey enum nti wo frame a WhatsApp e sha se anopa 6 o'clock na ko ana 11 o frame ko a problem bia da so bia o how bia mani bia no you know unya kwa didi ana ase ndi woni di ene de ye didi ene men ko mani prayer team bom paye pa de on bia so ne be ka kire se bibia interest esi a o fra ye no bom paye be ka ni wan ne e de a kire nti na me shira na afi so me last one na me aduma 27th June ye program kese e o Kumasi Bank my presby e watch night e mega watch night between safro bia se bia ma ya tuni di se e fata e ba de akopon bi e da no e ba de e be nyame ama ne maso aye ne ma ndas asofo no no mbeku yesa nsie hu sofo Kofi na Jessica pa no ni din ba ko na Jessica pa o ye sofo o sa ye hene ni nua ba ni ti hene di hema na de so aba e no no so ye hene no so sa ye sofo nti ye friend sofo Kofi ba to ba akonya mu so ye friend no na Jessica pa o pe sika pa so pe uye no onye sika afeli o so monye momo family ti bo sira mo odaroma mo aye na ye mo anya sa asofo ma aka Solomon mo anya ne se nu biase ka sofo aka mo ni se ka oni tia account e fon si e be se hie bi baba Royal Hotel a ultra-modern hotel bia or Achumakofo Dua or Santimantam mu ben Ebuakwa. Hotel ye feye se ura da bia mu a wo hiesie mu e wa honka kwan so. Or VIP rooms or executive rooms and afi wo standard rooms. Obambo de enya de a ehu bi mu. E kira kwai wo Achumakofo Dua Oniga we filling station na edi hwani mu. Obetumi afre ahomatrofo yi 0249 450 955 Kalos Royal Hotel. Your home away from home.